Basekaseki ba re e leng fela tshegetso ya matlole ga e kitla e rarabolola go nna teng ga dikhuduego tsa loago. Tona Matlole Tito Mboweni o dirile kitsiso ya dibilione di le 36 tsa diranta e leng matlole a tlileng go thusa maAforika Borwa a milweng ke sagajaja sa COVID-19 ga mmogo le dikhuduego tse di neng di tsweletse mo diporofenseng tsa Gauteng le ka KwaZulu-Natal. E akaretsa le go busetswa ga R350 a diranta a dikotlo a tlileng go khutliswa ka Mopitlwe mo ngwageng yo o latelang. Le fa go le jalo mmatlisisi mogolo mo maikemisetsong le maano a kgwebo le madirelo Neva Makgetla a re puso e tlhoka go tlhomamisa mogopolo mo go tse di amang loago. What we have seen in the past couple of weeks is that the risk of not meeting people's needs, particularly when we're in a crisis like the COVID-19 pandemic, that risk can be much greater. And so I think getting that balance right is not an issue for Treasury, it's an issue for government as a whole. E leng baitseanape ba lekgetho ba re go dira kitsiso ka ga tiego ya matlole ke puso ga go tlhole tatlhegelo ya lefapha la matlole. These incentives that are being announced, they're not really new because we had them around this time last year where we saw, for example, pay-as-you-earn that is collected by employers being deferred for a number of months before they are required to pay it. So, and that is not a loss really to the fiscals because it gets deferred for just a few months. Khabagare dikgato tsa tshegetso tse di tserweng di bontsha di ka ama lefapha la matlole. There is no new money that is coming into the budget. So I think that in our discussion, we must understand that we are using the existing fiscus. An amount of 36 billion has been announced for immediate disbursement to those that were affected by the unrest. Mboweni o ne a senola gore le fa ba matlotlo ba ne ba batlile katoloso ya dikgwedi di le 6, Moporesidente Cyril Ramaphosa o rile e fitlhelele Mopitlwe wa ngwaga yo o latelang.